Ka Confederation of Bhoi People kala penlong ya gijing yalang jangka Central Executive Committee banweng ya gijing ha kalyang ka umbam umdi ha Shnong ki bamat ya Jingduna namar gijing bambyang gijing pentrekam dakatanat Public Health Engineering kabahab hapo ka Jal Jiwan Mission u President kani kaseng uba bandari rantathyang ula pentip ba kaseng kan penlong gijing curip ha Shnong ki basyakta bat ban ujor sya ka sarkar jela bat ka sarkar pedeng da ka bakentu yaki banwat Bniah ikidau ki badon shalendet jangkicing Halor ka Jingduna umbam. Tim nakaray KHASI hakani ka CEC ka mundilong ba ngin survey lot ya buruk Shnong ba pari Bhoi ki ba kito Shnong ki bampat yo kin bo complain sa kaseng bangin one inspection ban nakalyang kaseng nilaray bangin tho siya ka Central Government of India ke Jal Shakti ba depek na benta juga Ka jingja accident ka bashar khai kala jia ha lengkdai